Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Daki hajar ngot ki pajba ki laishim benta hagajingle buram khaddu yo Pope Emeritus Benedict bakhat nreu ha Vatican hagasngi palai ha phalau ki yeng mane ba St Peter's Basilica hagabau Pope Francis lapnia yagajingle niam kajingle niam kalasdang ha kapor khandai chiteng ben step kapor hanong ba room bat hadin kata lara ikamet ka basa jo Pope Emeritus Benedict bakhat nreu syaga Jaka balatip kum ka Vatican grotto yakamet jo Pope Emeritus latep ha Jaka balatep yo Saint John Paul II ublalong upop haswa jo Pope Emeritus Benedict bakhat nreu laban kedo bayaka basa jo Saint John Paul II laweng hausnam arjar khatway na Vatican grotto shagayeng maneba St Peter's Basilica hakapor bo Pope Benedict bakhat nreu lapen pena yo Pope John Paul II kum ubalakar khu hausnam arjar khat saw Pope Francis lapen pena yo Pope John Paul II kum ureu khoj Pope Emeritus Benedict bakhat nreu lakhlat no aklai puai terik no pra arjar arpuar ha Vatican hakarata ka bakhandai pusan snam ulalong kumukli do ka balang Catholic na do snam arjar san hadu arjar khatlai hashwa bun ino kam ulalong ru Pope beningkong hadin henru spa snam ban ino igajinglong nong yalam ka balang Catholic hagade ka skitep ki cardinal ki lingdo sat ki lingdo soblei ki reuniam bagi pajba Kilaishim bentalang ha kajingle niam mat kajingle buram khaddu yo Pope Emeritus.